I pozdrav svima, dobro došli u novi video. Danas trebamo da spasimo, kao što vidite, moramo da idemo tu, da ne padnemo, ali da se popne. Bacite svi prvo like, subscribe i sve to. I hvala na onom prvom videu. Imamo 85 pregleda. Ne, pada. I svi bacite like, subscribe na onaj video i idite tamo. Znači, evo ga, došli smo. Uzmemo tung sahur. I sad idemo ovako polako dole. Samo da nas ne ubije. Ljudi, ovo je naš novi brainrot. Ej. Idemo da ga postavimo tu. I evo ga, sad zarađuje pare. Ljudi, kada bacite like, imat ću 40% brzine. Svi bacite like. Ljudi, evo sam, hvala vam. Sad imam 54 brzine i sad idemo. Ljudi, pogledajte koliko sam brz. Ne, udario me kar. Ne. Ljudi, ti imam mnogo brzo brainrotove, mnogo više padaju. Ali ja sam došao, mogu još da idem, još. Ljudi, pao sam. Idemo, samo da ne padnem, samo da ne se ubijem. Došli smo do rare del. Zašto ne mogu da uzmem ovo? A evo ga, uzeo sam. I sad opet ne treba da nas pogodi. Ljudi, novi hack. Ok. Bacite svi like i subscribe obavezno. I evo ga, novi brainrot. Idemo da ga stavimo u bazu. Pogledajte ljudi, ovaj koliko mi je uradio pare. Idemo po... Ne. Ljudi, molim vas da se rebrtam, znači bacite like da se rebrtam, jel mi treba za onaj tamo level, jel ga vidite? Znači bacite svi like, ja ću da se rebrtam, znači odmah bacite like. Ljudi, evo me nazad i mislim da ste uspeli. Hvala ljudi. Hvala na rebrtu. Idemo sad da vidimo da li ste uspeli da me rebrtate. Tu malo, što mi se dešava sa glavom? Evo ga. Ne, ljudi. Udarilo me. Što možemo da se krijemo? Ne lavak. Ali zašto ste toliko brzi? Idemo s ivicu se sakrijemo. Vidite? Tako, bežimo. I ljudi, uključali ste mi novi level. Hvala ljudi. Ali ja sam došao do na opet. Hvala ljudi na novi level. Ali ne mogu da stignem do gore, jer ovi mnogo udaraju. Op. Tu sad se sakrijemo. Idemo. Ne, zaustavi se. Ovo igraca ne volim. Sad ću ja da uzmem ovaj. Šta se dešava sam?
Ovo ću da dropam, ovo ću da uzmem. Ovo je bolji. Idemo sad dole, da ga ostavimo. I evo ga najbolji rod. Ljudi, hoću da uradim na 5 subscribera neki specijal, ali vidjet ćemo da li ćemo da stignemo do 50 subscribera. Ako stignemo, bit će nešto novo. Znači nešto bum, znači odjednom. Znači imamo već, uglavnom neće biti neki video, nego bit će neka pesma, da. Ali dok napravim cijelu pesmu, treba malo čekanja i radnja na glasu i na ovome, na video gdje ću da snimam pesmu, mjesto, vreme, da uzmem kamermana, že sve to treba da se uradi. Ne samo snimi pesmu i to je to. Nego mora da se uradi to. Znači, sve mora da se uradi. I imamo Tung Sahur koji pravi 5K ljudi. Da li je ovo realno? Idemo sad dole brzo. Da nas ne udari niko, ništa. Dobro. Udarilo me. I tu mi je Berot, još. Okej. Imamo Los Toncitos. Ljudi, pogledajte sad koliko mi je dobra baza, ljudi. Pogledajte. Ovo je nemoguće. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio video, bacite like, subscribe. I mi se vidimo u narednom videu.